di lontar wong tiwas monggo kering gurit sampun iya ma pumakan mangelah pianak tetelu muaninnya daduana loh adiri ne paling wah yan ya nenangakan melo matin nyane gebog gering dawa geroboge rego pada lampu mati pada si barengan lo kamu meme nyatakan bapaknya
nenek paling nyoman kejabut antuk Gusti manyeng dalam puri reko ring anake agung wayah kelimang likur temuang kari alit mawas dae jaya prano